Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendeshler. Hurmatlı YouTube görүүчүлөр. Bugün 10 may 2025 yıl. Жобулсу Сокулук району, Сокулук мал базарындабыз достор. Мына ке. О, гиганттан баштайынчы. Ассаламу алейкум ага, кандайсыз? Жакшысызбы? Бул кочкор канча тиш бул? 8 тиштер. 8 тиш. Канча сурайсыз бу? 100 000. 100 000 дейт. Базар канча берди бага? Бай берилеге ше. 100 000 сурап. Boy metr çıkıp kalat kılıyor mu? Metrden çok var o. 100 000. 8 tış. Ağı oturat mı? Ağır koçkar. Bu kanca sırayız bak. 5. Bu da 8 tış. Tak, buna çarva koyulur. Ayga kanca ken bu la? Kozulu koy. Dur. Ya. 17'den mi? Koyulur kanca tişler? Koyulur 4 tişti. Bul da 4. Tögerek bol kaltırır. 17'den mi? Tak. Sizlerge dostlar, bu tarafta koyulur tartıp bir gezem onda. Kozu, kıçkor, koy. Kozulu koy. Bağılgan, echki, tekke. Evet, bir çettir. Assalamu alaikum. Satıldı mı? Kançaga ketdi? 15 000'e ketdi. 15 000'e ketdi Kulunduğa. Kulunduğa ketdi. Assalamu alaikum. Buna gel dostlar. Bu abış ne levce? Ne de yapar ola? Bitel deyip ne? Var ola. O kozu kança geçer? 13 bin son. Erkek urgaçı? Urgaçı deyip. 13 bin son. Ular erkek urgaçı var. Aytır 30'da. Kaç kanal? Bazar alamı. Ne dostlar? Kozu tişler, koz. Jirek ayda tişin mussa gerek mi var? Kança koçkorlar var ki? Sizdeki mi? 25'ten sıradan tutuyorum. 25 milyon. Diş büzelek ha? Yok, diş saylak. Diş saylak mı? 25. Şunu kançadan beresi uçlar? 23'ten biri. 18'den. Yok. Bunu toktular ekti. 1 yaşar oldu. Urgaçlı kançadan var? 25'ten, 24'ten biri. 24'ten. Bunlar bıçmal koyular, soyunlar. 25'ten, Ma 24'ten. koyulur, soyun Bunlar var. 18'den koyular. Bunlar Bıçmallar 18'den. 18. 16'dan. 16. Tekeçe? 18. Bir tane. Teke 18 bin. Yaxşı. Buna. Tak bu Kulunduğa ketdi, leylek Kulundu. O ayağa basabız bazarın içine gireriz. Fazla koçkorlar. Satılıp bitti. Kancadan ketdi bular? Kancadan ketdi? 8 bin yani. Küçüne geç, küçüklerini kozlar. 8 bin. Buna koçkor. Koçkor kanca var ki? 120 sırıvatı. 120. Kanca atış? 3 yaş, 2 yaş. Narkıda 120 abi. He aldılar. 3 yaş, 2 yaş. 120. Kanca verdi? Bazar bağı verdi mi? Yo Cangıl'a geldik. Canına geldinizler var. 120 bin verdi. Bazar ağla mı? Buna ki. Teke. Kanca kan bu teke? 15 bin. 2 tiş. Aa, bular çeşkiler. 35'ten. O boğaz eken ha? Bak kısır mı? İçine varamaz. Bunda yol durayı mı? Bul da 35 be. Ha bulcu. 15. Ha bular kanday ayağı paroda? Ya. Nubiyski. Yaxşı, ana qoçqorlar var ekan.
Qanchadan so'rab atasiz buni? 30'dan so'radim, 25'ten opton berdi, bergen jokmun. 30'dan so'rab atasiz. 25'ten bermediniz be? Bergen. Tish buzluğu var. Jok, uzalet qo'z işte. But bari qo'z tish be. O, videoda 124 baş kaldı. 124 baş. Oho, bular süspey qanib turadi. Süslü işte. Жақсы қанша шығады мен примерно вес? Вес 20 gün burun tetik akbaşta tapkanda hiç gerek alça. Арқы о. Қанша? 20 gün mü semenin Aprel'in 20'sında tapkanda 92'ye varam çıkan. Живой вес. Живой вес 93. Hiç gerek atak. Disko çamalaganlar da var boş kek. Көп шыққанда бір 110 шығады, ылдый болса бір 80 шығады да. Сондай video жақсылары қалды. Жақсылары қалды. Бұлар негізі қаяқтың қозылары? Күйдікі, үздікі, Күйдікі, Беловодский. Жақсы номер айтпайсыз ба? 0700 0700 11 11 33 88. 33 88. Бұл әме күрікі арзанырақ болыпты. İçine çürüyoruz, o bırak. 30'dan sonra otam atak, 25'ten bergen yok mu? Қаншадан бүтеді? 25500-ден бе? Жоқ. 6-дан бе? 28'ten bütet okşaydı. Optom bu. 28 дейді. Мына. Ішіне қымбат емес пе? Kımbat emez hem, oşonday bozulар da. Жақсы, мына достар, шаласыздар. Жақсы сатыңыз, содағыңыз берсін. Мына. Бүт бары қозы қошқарлар екен. Мына бұл жерде дағы тұр. Ассалаумағалейкум. Қаншадан сұрайсыз? Şu 28'den okudum. Şu 28. Koy 45. Қой 45. Ол қой, а? Бұлар 28. Қаншадан болады бұлар? Бола тұрған жер. Қозылар. 28'den de okudum. Kurup. Күрік 28. Кемі жоқ па? Hem kişide olup başladım. Biraz бар, а? 28'den дейді. Onda olған қозы қошқарлар. Мына. Dört yer koyumuz da. Türk'ü tartып алдым. Жоқ, belki videolar. О, қозылы қанша? 22 мың. Мына чақырып қойлар. Ассалаумағалейкум. Қаншадан қойлар? 25 мың. Так, қозылы қойлар ба сонда? Қанша тіштер? Бүт бары төгерек па? Аралаштар. Ол қозысымен 25-тен бе? Мына достар. Қозысымен 25 мың. Қозысымен қозы қошқарлар. Тағы тұрыр. Қошқарлар тарта бересін дейтем. İçine gireyim. Soyuşa қанша болады. O шарик қылып билегендей болып қалып тұр ғой. Қанша кем ба қошқар? Есі жоқ. Мәке қошқардың кеңдігіне қараңыздар. Мына базар. Ерттеме. Так, нелер тартпадық. Сіздер баяғылыңыздар. Палуан қошқар екен. Қошқар қанша екен бұл? Бұлар нейіз жоқ. Бұлар қозылар айсбергтің линиясынан ба? 100 мыңдар. Құлақтарын қараңыздар, мұндай қайқалап тұрады. Құлағы 20. Бұлар қанша айлықтар? 3,5 ай. 3,5 ай. Уже еще дағы өссе керек та құлағы. Еркек ұрғачы бұлар? Еркек екен. Қанша өрді базар ба? Базарлар ба беріле екен мұна. Жақсы. Бұл қаншадан бересіздер ең мұна? 90'dan gelse bir salaz ekan. 90'dan beremiz deydi. Nomer aytib qo'yingiz onda. 700 700 08 08 40 40 46. 46. Çalasızlar bunlar. Erkek qo'zi qo'chqorlar. Soyuşqa. Mana. Atmaga. Urg'achi to'qtu polni aralar. Mana urg'achlarni qarangizlar.
Aralaş bul жерде. Karnesi yok. Koçkor koçma urgaç. Assalamualaikum aka. Qanaysiz? Жақсы қандай? Денсаулығыңыз жақсы? Жақсы өзің қандай? Қаншадан болар эми? Қаншадан қаншаға чей? Бір 22-ден круговой деп атабыз. 22 круг. Болды. 6 айдан бері ат корынан шықты. Алды 4 тиш, етек 2 тиш, ириктер. Бүт бар ерік пе? Бүт ирик. Ургачы жоқ па? Ургачы жоқ. Еркек ургачы ерік аралаштып алып сүйлөдүм ғой мен азыр. Суроо айтыр эле. Қочқорда бар билин сери. Қочқорда бар екен. Так, ол ең чоңы моол окшойт мисалы. Канча чыгып калат бир? Тиякта тур көрүнбөйт. Ошол канча чыгат бес? 40 килограммдан берет. Эт берет, а 40. А кичинелер мисалы кайсы моол бар? Кичинеге эң кичекке 25 килограммдан моол. 25 кило берет. Муну бирден эле сатасыз негизи? Жок, оптом эле берем. Бирден сатпайсызбы? Бирден сатсам, сатам бирден. Кымбатыраак болуп калат. Мына. Жакшы. 500ден бербей. Сиз пригородныйда мындай күндөрдө болосузбу? Ошол менен сурап атат да, Дордойдогуларчы. Пригородныйда барып сойдуруп алып кетсек болобу депчи. Шаарда. Келип жетип, так, эртең менен саат 7ден кечки саат 8:30 чейин келип сойдуруп алып кете берсе болот. Мынаке достор, уктуңуздарбы? Так, номерди айтыңыз анда. 702 04 Аха. 80 Аха. 22 22. Марс деп Марс байке. Так, еркек ургачы бүчмө бары бар. Кочкор любой малдын кой баланын любой позициясы бар. Мына. 700 мал истеп келсе да ушу номерге чалып эле беребиз. Туруп кел, үйдөн туруп кел, узатып беребиз срочный мал келсе да. Уктуңуздар достор, чаласыздар азыркы номерге. Пригородныйда болот, а? Пригородный. Шаарда, эски мал базар жакта. Жакшы. Мынаке, бул жерде эми кичинерээктери. Таксыр, ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Канча ушул? 16,5. 16,5 ургачы. А молчу бул? 14,5. 14,5. А чоңдоручу тети койлор? 25 миң. 16,5, 14,5, 25 миң. Ургачылары. Erkekler, kozulu koyulur, çırva koyulur. Kozlar kancadan bular? 11 ming. Kancadan bak ya bular? O arık kanca arı? Arık 11'den. Ha semizler içe. Soda kılat. Allah salvat. Ya koylar kimlik ya ama? Yarın ne işler? Tak, bunun ne işi yok. Ya bunlar kimlik ya? Araşanda. Sizi köy bunlar ha? Toktular mı kanday mı? Kozlar. Tuş bizelek mi? Yok. Qaysi liniya bu? Boka. Liniya Boka. Qancha var? Tak, 9 baş. Qanchadan endi bu? 1000'den. Mingden ekan. Tak, bu quyruqlari yaxshi ekan, ochiq quyruq. Quloqlari qanday? Quloqlari 19, 18, 20. Quloqlari, tak, bu yeni qanday ekan? Bit bari. Daha bir liniya var. Demek Fransız. Fransuz menen Boka. Bozor qancha berdi bu? Pazar berelik. Suraylik ba? Yaxshi. Kim var yo'q bular? Dastavkasini o'shirasiz. Telefon nomer aytingiz endi. 555 0555 35 32. Chalasizlar dostlar, mana. Qozlar. Kanal Bozor olami. Mana yoqa yetdi. Bu qo'chqorlar qanchadan ular? Buna 8. A bu soyuşlarçı mı oğlan?
18 ming. Где-то bir 25'ten жоғары еті бар. Dostlar. Qanchaga aladi ekan deganda. So'yib so'rasangizlar. Yo'q, qo'chqorlar qancha bo'lar? 19 mingdan. Bular qancha tishlari? Qo'zlari bor. Qo'zi qo'chqorlari qanchadan bo'ladi? Ne turadi? 19'dan ana kemi var. Yaxshi. Mana. Tak, bularcha. Bu yerda opşi qancha boshi? 65 bosh deytman. Büt bari qo'zi qo'chqorlarmi? Misal arasından 5 tanlab alsam. Nega? Tanış bilish qilsak da yo'q bo'lar. Söyleshsa bo'ladi. Telefon nomeri aytingiz hamda. Hozir kamerani o'chirib turamiz, söyleshamiz. Aytыңыз. 0755 Yok 772. Ha 777 Ha 772 99 Dağı 99 01 Mana dostlar çalasızlar. Pazar alamı. Mana büt bari qo'zi qo'chqorlar. Yaxshi dostlar, mana arzonroq qo'zi qo'chqor izlaganlar, kichkina ariqroq ekan. Qarmag'anga. 10 qishga chayin qarmasangizlar, moshina bo'pti. Ondaylarda. Sodangiz bersin, yaxshi sotingiz. Tak, o kim ekan? Echki. Süt echki izlaganlar. Sütini qarangizlar. Echki kimniki echki? Echkinin eyici yo'q. Alpaq echkilar ekan. Eyici yo'q. Echki kimniki ekan? Qancha so'raysiz bu? 26 ming. Ha, qo'chqordi. Qo'zini qarangizlar, qo'zi. Qanchaga bu qo'zi? 300 ming so'm. Qancha oylik qo'zi bu? Qo'zi qo'chqor. 4 oy. 300 ming so'm so'rayapti. Qulog'ida moshina. Qo'zini qarangizlar. Qo'zi qo'chqor. Qancha bu qo'zi? 300 ming. 300. Kasaklarni qarang. Qanoti. 300 ming. Qo'zi qo'chqor ekan. Tak. 300 ming so'm. Qaysi savdo bo'ldi? Assalomu alaykum. Afgan. Ular qanchadan neydi? 65. Kuruk 65. Kuruk 65. Qancha tishlar ekan? 2 4 6 tish. Qo'zlar çok deyapti. Anladım. 2 4 6 tish. Avul qo'zlar. Yo'q ekan. Var 20 mingdan. Qanchadan qo'zlari? Ya. 25 tan. Avlar 3. Kuruk 25 tan. Ha. 25 ming. Qancha tish bu? 45 ming. Tishi qancha? 4 tish. 45 ming. Qancha so'radi bu? Nerede? So'radi? 45 ming so'rab turadi. Qaysi sotildi? 45. Yürü. Qancha oldu? 15 mingdan berdim. 15 mingdan berdim. Серьезно? 15 dan
15'ten verdim. Жөн айтыңызчы. Жөнünü айтıyordum. Tı деген нерсе бар ғой, таблосы. İki bilesin ha. Нарқыны бербе нарқы жіпке қара. Urgaççı. Şöten orgaç. Kancıdan mı oldu şimdi? Aldыңар mı? Kaç oldu? Şey 110. 15 milyon, 20 milyon verici göreyim dedim. Ne? 110 milyon şey. Abi koç kor bu? Koy. Hoppa bu. Koy bu. Kaç atış koymuş? 4. Boğaz bu, semiz. Болуш калышы мүмкүн да. Kaç var jür? Kança 4 dişleriniz bu? Az kança mı? 250. 250 mi? Bu linyası var o şeyde. Dünyasın boşuna ayıpkan yok. Ha? 21 istedi. 20'dan çok var eken. 250 milyon çaldı. 4 diş. Жақсы, мынакей. Assalamualaikum. Қанжаны екен бұлар? Сіздерде қанжақ бар? Kaysınız? Қара бар. Қара 150. Бұл қозылы қой бұл. Қанша тіш? 4 işte 60 gördüm. 6 тіш кетті. Қозысымен қанша ұшым? 100 мың. Вайка, бұл красавчик қанша я, Вайка? 160 мың. Мына. 160 мың сомда. Бұл жерде дағы тоқтылар бар ошо айтам, ол тоқты. О, араға. Bu narkı toktu. Қанша ошол тоқты? Қарада біреуіз тоқса. Қозы тіш. Kozu iyi mi? Kara. Ошол тоқтылар қанша қозылар? Narkı iki kızıldı. 35'ten sonra tam bu yeni olan 150 sonra. Екеуге 150 мың. Ek oyna 150. Біреуі 150 ме екен, қарап түсінбей қалдым. Жоқ. Екеуіне 150 екен. Ek oyna 150. Kara balası da. Енді түсінікті бар. Ал ол қойшы ма, қозыл қояды. Egis kozusu var. Kaç? 27. Жақсы. Бұл жақсы қойлар бар екен. Қозылы қойлар достар. Номер қалдырмайсыз ба? 702 0702 46 48 48 38. 38. Мына достар, шаласыздар. Так. Biz дальше кеттік достар. Ақ қойды, немер емес. О, ақ қой қанша екен бұл? 17 мың. 17. Теке. Теке несі жоқ. Бұлай көт соң қойлар. Так, бізде ұшындай бағалар достар. Ең қымбаты 3,5 айлық қозы. Еркек қозы 300 мың сом деп тұрады. Сіздер төлкі лайкты басып қолдаңыздар. Каналға қатталғанды ұмытпаңыздар.